tumeweza kuokota 410 million. Ukilinganisha na mwaka uliopita pesa zote walikuwa wamekusanya ilikuwa ni 385. Kwa hivyo already tumeweza kuongeza zaidi na 25 million na tuna wiki moja. So we expect to close the year with around 420 million. So this improvement inaweza ikawa associated na the changes. Pia tunashukuru governor kwa sababu pia aliweza kutuongezea tools za kuweza kucollect revenue. Tulipokuwa tunapewa kazi tulikuwa na only 82 POS machines. POS machine, hizi machine zinatumika kucollect revenue, ambazo wakati revenue inacollectiwa huko mashinani, mimi nilikuwa kwa ofisi naweza kuona hii imecollectiwa hapa this much by so and so. So kutokuwa na hizo mashini kulikuwa kuna create a lot of revenue leakage, kwa sababu watu walikuwa wanaokota pesa, wakifika mahali fulani hizo pesa zingine wanaokota bila mashini, zinaingia kwa mifuko yao na sisi tulikuwa kwa ofisi hatuwezi kujua. So wakati governor aliongeza 200 POS machines, tuliweza kuhakikisha kwamba kila ofisa wetu ambaye anaokota revenue ako na POS machine, na therefore wakati wanaokota revenue, iwe ni kwa soko, iwe ni kwa cess, iwe ni kwa license mashinani, wanapookota tu pesa hivi, mimi niko hapa kwa ofisi ninaweza kuona, na hiyo imeweza kuseal revenue leakage nyingi sana kwa wafanyakazi wetu ambao wana collect revenue. Jambo lingine ambazo tumeweza pia kufanya, governor alicreate department inaitwa monitoring and evaluation kwa ofisi yake, ambayo iko na director na iko na wafanyakazi. Pia aliweza kurevamp department ya enforcement ya public service. Tuna enforcement wa revenue na pia enforcement wa public service, na hawa wote akaweza kuwaleta pamoja na kuambia wakaweza kuchunguza mahali kuna revenue leakages, tukaweza kufanya kazi pamoja ili tukaweza kuhakikisha revenue inakolektiwa.